Dam bom lang doon. I also request the Central Committee once again to felicitate our brother with a traditional poho and a derby ticket. He came all the way from Nagaland. Pardon, in Karbi, namaskar. Okay, thank you, brother. Aduntu, ilitum kopai kini, Nagaland pen bhatat, ilitum manjir, Adino, Secretary of the Rising People Parties.
So now I would like to request Ms. Edino, Secretary of the RPP, to come forward. I also request our Central Committee team to facilitate our sister with a Karbi traditional poha and traditional bag. Alangli dame, Nagaland along, the Rising People Party along from Japila, itong Karbi itong sonjalang itong dasi songdom la selang itong nang cetong dun, kadu ko dame, no ne boy ase thedung per alang lifan, man ki people Richard of Sinan. Congress atum ruling pa alai National Party tuma pulong adel isido dako mande Karbi alidar ka jekro hatum lang ke dun ke ordun ke chandun arbo ka pethe dun mande toru chelong ko segi boku asoru chelong ke e don hem elo ta ho u paro ka hem bang e choklo hapua parai nati la soru chelong bang tu ke ki jir dam ke hala Karbi are pethe tha se jir dam the Aso rui celong jir tiblo hala somuni de bangke la sorui celong arong bangke pusi do po la ke pusi do po pusi ka matha mati hala ti ordun rong lo lang ki tung dun na jat ka do ka we ma ha ki juda por ko pilo la so phurui ke hala parai le bang pai parai le a phurui ke do gali hala bang tapu Karbia ari da parai le a phurui ke do gali hala bang ari da long ki e ha ki e tim long se phurui do ko amasi am ka chunong dun ana langa chudung dun athi phurui long ibon ko phurui ge jokta long le lasi